kaning doors kay di man daw kay ni hadlock. Unsa to? So, hi guys. Nagdo ako ron og doors kay wala si Nico. Kadlok sa music. Okay, sa solo ba ning doors? O dili? By lobby. Okay. Tara. So, one move. Fix it. Okay. Tulo na mi. 3, 2, 1. Okay guys, kaya na. Oh. Yeah. Okay. So, kay wala man si Nico ganiya sa chat niya. Yeah, wala dyan siya. Never gonna give you up. Music starts. Okay. Kaning doors kay di man daw kay ni hadlock. Di kumpara sa Mimic, grabe ka hadlock as in guys. So gikan di ko online class and bago paminghuman. Asa man ni 4 to para like dates like 2. So we need 1. Grabe. Wala. Wajud si Nico guys, ambot lang gilantan guro to. Pero ganiya naihagad ko niya. Nag firelight daw siya. Niya. Okay appeal. But anyways, magkuanta. Wait lang, hiwi akong bangko. Hiwi, samot. Ouch. So, ano siya? Okay. 7 to 6. Okay, nindot ang music. Dire, welcoming kayo. Pero hinayin lang na to kaya feel na ko sabat. Saan nila dari? Oh, yawi. Tara. Okay. Good one. Okay. 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 Wade. Sorry. Okay, tara sila. And okay, nagtago. Sina. Okay. Wait. Rush. Guys. I see. So, yung naon din na. So, if ever, okay. Wate. Okay, na nato sa ngit-ngit. Okay. So far, so good. Cabinet. Ay mo si pangita kwarta. Ay, sa arira ko. Kaya if ever na kayo madunggan kay... Okay, attack. So, asa ta? Ari. Okay. Kaya bako na. Patay ka. You're dead. Wala. Okay, say. Ambush, diba? Okay na? Okay. Ay, mora. Udig. Ano to? Coins. May ganit buhay pa ko.
Okay, so asa to sunod? Guys. Siya. Okay. Oh. Sayon ra madining doors day. Or at least sayon gamay. Oh. So pwede ka mutago diri. Okay, nice, nice. Okay. Isa sa music jud to sa kuan. Sakto ba? Ade, sim pangwag kwarta diro eh. Unsa? Ay, yawi din pangita de. Oh. Unsa to? Kiyawa to eh. Ngano to? Oh, God. Damn. Kakulba ba to eh? Ay, wait. Kato na yung speedrun. Diba? Lagi. So, masunod ako nila. Okay. Wow. Sheesh. Run. See. Run. Wait. Sorry. Okay. So, ang blue. Okay. See. Oh, okay. Oh, speed run. Oh. Okay. Sheesh. So, guys, isa. Oh, God. O, sila ka-survive. Patay. Sila ka-survive. Well, okay. O, sila ka-survive. Sing with me, sing for the year, sing for the laugh and sing for the tear. Bad for the... Oh. Ay, so, would you sila ka-survive? As in... Okay. Too bad for them. Feel na ako sunod. Oh. Oh. Ha? Oo. Oo. Oh. Oh, oh, oh. Katuning na ak. Okay, wait. Ako rin dito sa wag lang sila. So, asa to atong diri. Natin mag diri. And dito mo kay. Oh, 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 oh. Oh. Okay, may ganun ako experience sa doors. Oh, oh God, oh God, oh God. Okay. If ever. To. Okay. Anyways, if you're in a dark room, expect some then oh asa to? God damn it. Ubos kilid wala. The right door, kangit-ngit. God damn it. Is this okay? There's a way. Actually, it is a room. Blue lights. Thanks. Oh. Oh. Good for you.
Oh, so we need a key. That's good. And for the most part, ngano naman yung ngit-ngit. Oops. Sa to? Sa to? Sa to? Okay. Wow. So, if ngit-ngit kayo sa side ra kong mangit. Oh. Oh. Shockings. Oh. Okay, so di pwede dire. Diba? Wait, cabinet dire. Vents. What's with the vents? Okay. Kasi mong kuyog sa the doors. Okay. That's a wrong door. Feel na ko kanto. Kabang door na little legit. Oh! Kagawas na mo dali kay katong kahoy. Diba? Lagi. Oh god. Dali rin din. So, I'm a pro. So what will you do for this one? 1, 2, 3, 4, 5. So okay, kita siya na ko. Oh god. Hindi siya na. Wait. Makakat siya. Patay. Oh, oops. Ito, makakat siya guys. Speedrun things. Okay, tara siya. Okay. So, basically, kani kay 1, 2, 3, 4, 5. So, there's 5 codes. And then, oh, siya. Okay, there siya. Q or E. Okay. Oh, Friday night function. Exactly what we at John West want. Okay, so makita ko glabi. Nakanang kupat. Again. Okay, sign naman tayong doors. Di ka siya hadlock lagi. Pareha sa uban. Okay, doon ka sila. Yay! Dito ka na. Kanang bago ang iyang bago sa mo. Yan. Muga ng recorder. So, madungog na ninyo inyong iyang tingog puhon if of course mag-join me sa stream. Okay. So, let's go. So, first kay arito. C. Pwede ra po shift. Okay. So, first level. Speed run. Sa doors, no? This is a cozy place. I mean, for a house at least. Wow, grabe. Tapi ko. Okay.
Ano sa to? Missing. Thank you. Oh. We go to room 8. Isa ang suga. Hindi pwede yung doors if ikaw usano. Ah, God. Like, why? Ngayon kinahanglan pa man i-dark ang room. Pwede naman pasigahan. Oh, God. Turn on the lights. Good. Okay, there's 4 doors then. Oh, okay. So, sakto ra ko ang kanang kuan. Background research. So, nakita mo ng mga numbers, trap na sila, and dili na sila magana, and also nakakuha na ng health. Wala de. Anyways, God, ang music. What the hell? So, kung mo sit, bayo. Okay. A light room. And okay. Ambush ba to? Or di? Goods. We're all good. We're all set. Mora to. If mod to kag hard edition yung ani feel nako. Akatong isa amot unsa tong game katong kuan mas lisod ang kuan. Murag mo to atong doors nga murag sa developer gihapon tapos so sa developer gihapon siya then murag siya new version nani. Of course, klaro man. Okay, we suga dali nga part. Ay sa mag-wait ra ko mga pila ka second. Marang heart palpitations check. Oh, good. My heart's been beating good. Goodly good. Wait, it's a long hallway. And so just in case. Okay. Obviously 2 ways. Oops. Wala. Ari naman gulo itong speedrun niya part. Hadlock. Actually, hindi siya ingon hadlock kay syempre you are a master, char master. Balik ako no. Mag-feel ako na balik ako. Oops. Okay. Sa if mubalik then mubalik, if wala then wala. Wala. So what I've said, asa to itong mata wala itong mata itong teleport na to somewhere. This is a nice cozy table and tsaka ito dali.
Ay lang. Wa ko'y heart attack, wa ko'y heart disease. Shit. Okay, God. Ngit-ngit. Ngit-ngit siya. Pero ali dili. Bago. Oops. Ay. Pero dyan ay sa mata. Sino ng mata? Diba di ko pwede mo tanawa na. Wait. Does it mean like, okay, jump scare ni? Hindi. Either jump scare ni or dili. Or katutong look behind you mo. Padayon. Feel ako katuning mata. Okay, di na mao. Katuning minutes it. Okay, this is the right one. Oh God. And then kana siya. Gusto ko tong banda. Let's see. Isa ako. Crouch. Crouch mo. Okay. Speed lang. Sheesh. Saan siya direct ko? And mana. Hindi ka kaabot. Anyways. 410 or paganihan. Tungkol ba ko sa part nga kung okay, sure. And then ari, oh, mas dali. Okay, napay kaduha. Ay, bali. Sorry. Bali day. Cozy house. Unsa to? Kita mo na Hawaii numbers. Kita mo trap na sila. And actually na sila mugana. And also pwede makakuha na ng health. Oh, abi ko iso. Abi ko walay ka ng tag ang mga doors or normal. Oh. Hindi siya hadlock. Lucky ko. Okay, and then ari kay katong kuan ang dagan. Okay, promise dyan ako nga kung di ko madaog ani kung mamatay ko ni bahala may balik kong Nico eh. May nasunod ko na Nico. So tara ang code. And then what's in there? Walkabout. Bahala naman ang kwarta ninyo. Okay, padung siya. Oh God. Tara sa to. If makita siya nito. Hindi siya kita. But if kita sa'yo, of course, hindi malakasa ta. Oh, second floor. And ang kinahanglan na to, 1,
E. Diba? Diba, oh? You have files here. Wala. Ano siya? Hello? Ano siya mahagi dali? Okay, any chance? Okay, next. Wait. 6. So, ang una dali kay... Ay, sa 6 ang square. So, may square. So, may gamit na to. Password kay 80629 or ba? 80629. Isa. Ano siya? 80 5 6 2 and 9. Huh? Isa. Ay, sorry. Oh, wow. So, aral lang kung malo na video guys. Watch ka ko sa go ana. As in, naplang ko pila ka oras. And watch ko kasud. And at the end, nagpakamatay ko. Okay, anyways, thank you all for watching and subscribe for more videos. And maybe sunod ani kay kuig na ako si Nico. Basta kapoy na. I hate my life. Bye bye.